fua I lau o maua, li ia le lofa maleanga le lei o le tua, doa whaifoi o na tātou toi whei loa I le nei aso. Ia wan wha awa wina o na tātou porkalame e pēra masani ai vai asta tasi o le porkalame nei o whaingo I nei tupu le whatua tua o le taulongolongo. Ia, whaatalo whātu le mai mo mai le pureanga sa moa pia, tāpua inga mau o le whionga le aki e piko pō, mo sese vito li o tui, whape foi li pa ia o lau o se tāu langa, a tālo whātu foi I le sengo te akono mawhisosoani whaltua, ia mai se le au no whavoto, ia, whawhelo I atu I le lava loa o le pureanga sa moa pia. Ia, whaatalo whātu le tātou atunu o iona tūlanga whalupea, ia mai se foi le au whainga aluenga tutofi le atua I so se kale sia I tono le tunu, whaatalofa, ma whawhelo I atu. Le fu o mātu whatasi ma le whionga pātele palta sala leota o le chancellor le pureanga sa moa pia, whape foi le whionga pātele Mikaele mtawha o tamaru mtanga aluenga I pia. Ia, walfa awa wina o tātou porkalame, alo mai lau mai moa. Atalo whātu I lua whionga I o si tauranga. Ia, atalo whātu lau ina sewe. Ia, misi foi le whionga chancellor pātele. Ta sala, mai se o le kako ofisa nei o le TV o le upmana. Mani whaafonga tāpua I o le tātou le anga ma le tātou tino. Nei kai au, ma lolo soifu. Malo foi le langi ma. Malo foi, tau anta, mai sele. On sa I foi whaatino I no le wala wina. Li whengo fie. Ia, alanga lea whai mai le. I. Ni masino au kuso masingo fingalo mama viele. Afa koe lakalaka mai fo ia ke wila pe osui elingo au pe baso le amata. Oh, kalo ko so ke ile ko kele o kanga ka fo ia ka fikuli lungo le mamo ka fikuli mai la lo la koling ya ko au va ai. O ki au ka mi ka pa ku pele. Eko konge yo ma ko ka lo mo karsa. Ngai uia ku ya ko fa yo ali ko kele o au va ama tangata ese o la koling ya so ye me silo la o ngai ngal bonga o isa I ngol malo si fa nga kama mal kama soali inga o me nge yo so I fu le yo o le atunu ko sia so I fu malo fiona pa e si le fiel li me le no koling e wa si fio le o ke akawa le fio pa ke kolinga ngai lunga au ke lo la o so ko ka fo ala o ke on fo I lunga mo au ke lo fa nga le fio pa ke kolinga ngai lunga paula al mesa o ila lo fio ka un kapar ka un país se pusa gole ela kuala fu malo ya tanto por calame le so o leo le a tau fai lava I tuli matanga o le ufi ta maita ia so foi fau mal fau ile mori mau le fionga pa tele Mikaele mtafa ia le taimi foi sa tu u ai le tu no mal pureanga ia ai malanga tu le fa mo le tu ai ngo Yesua ngalo fa mama ia male asia si ai onisi foi o mata anga le kalesia ila tu no we pe fo na fa fonga ia mai mo ia le vai aso tu na ia ia ai pe ta ua le nia no la o fiona patele ia e fa awa wile se mori mau fo ia ai mai se oni va ina saba ai tai ia na tai mo ni tai a mata no fiele lau o mai le tua e fa awa wile tanto por calame ia moni ale ngolo fa ngo ai tanto por calame tu por fantu tua o le taulongo longo. Antono o se pokalame siri foi le ona taua e tanto te fanso ai ma mo le vano e pe foi le lava yaso o mata anga ma no foanga sa mato sa valia ma pe foi na fanso atu ai ile mawa e ma le fofongia foi o le malosi o fantu tu o tangata o le kalesia le va pe atan ko i Samoa ai no ka ko ia le wo ka ko ronge ia ole kale si le langi ato ma tunu me sha no fuanga ia sa fa ari tina pa yo ma
e se le mawa e o le whātua o tangata o nei atunu. Ia msalo le ele i o la whamtalanga i lau mua le kane se Roma wa lewa mai atu ia peo inana whai ui eire matou malanga sa o whai watu le mo le whaftai le whiunga Pātele Manuele ia solofa whi o ia le na o le makuka mua la i loma e whaftai o iei Pātele o sosoangi Pātele a matou i wā o ia i o masani iei Pātele ia o ia foi la ngā sa ia wa ai le whai al mako por kalame o ia fo ina ia pikia ia po ia le ngā whai loma e mako ngofuanga ngi ka umako ia ke la no fuanga fo i loma o wa fianga o ko ke ai pe ola nga fionga la le nga fai lo mai matou te le malanga mai no fuanga ngi le yo o ye to tel ko ruala ngo fuanga ta o ni sa ma ko ye mo mo le ia Patrick Pio Patrick Pio le Peterson ia pela ko inga nga mo ma ko sia sia e luai ku la ma ke try mai le pasi mai i fe fo i lo ma me sa ma ko ngo fo ia anga ile mele sa ma ko le ye ngo fuanga ni o le ku saute o ikalia o nga me hoi pingi mau nga ho de ku sala lu ko lu tu la sa ma ko malanga mai le pas ya ma ko le ma ko mo ngai le mai tauna nga le o nga ka o Giovanni Rotondo o le nga le sa fa maku le ka o le ngofuang o le nu le o Patrick Pio le sa ia msa luka ko malama ile talaanga fo yo to ina ia malona ia le ka o le kalesia o ia se kasi o sangato o le Louis Fulcentori e wa manku o le nga maliu le afe i se la ona su vat afe par se la va su fitu le su fo mai ai afe se la on su valu le na maliu ai o le ia tia wai el mako le vave i o develop o le ngofuanga manku fo la o le ngofuanga o le fa ka maliu pa te pura fi se la on su vat ia nganga ai ale ngofuanga o le makua wow o le develop ma ngofuanga le vaveonga kumu tanga kama e ma le farsante le nga paserika ke le na o le ngofuanga tum kumbo e tanga taiton be ya ula ni umisatala ai manga ia o soifu ko inga fo i longo soifu fa mai lima tau sanga le lima kau sanga to ina nga sa amaka inga karimisa longa lima ngau fa mai concentrated fo ile ya mai o se kanga mystica e fa inka ke len ka ku fam tala u pur soifu ko inga ni o nga pese kanga firi mai le wala lima kau sanga wa makanga ngai loa o le tua malu longa ko anga kalo only 5 years old ai longa fa kanga mo ka ko ni ke mi ko na ale menga me lima kau sanga kari misawa makanga concentrata ia ile kua malo me ko anga ka kalo alu farsa o la fapa yenga le me si me longa lima nga ale se fudo kau sanga nga maka longa ma fa fia alu join le Francisco ale o famla le nga join le vaenga sanga Francisco le ya al sul lima kau sanga le entai lo se ve entai le esa novicia novicia 15 years old entai lo le ya sul lima kau sanga ya ai longo inko planka la bom fa inko ma fo kan fa pen kai lo ya entai kongu lang esa novicia ya long kai ni ngama o nganga maka ya ngai lo lo lang fa po ya angi vainga ta u sa fa long kai ya fam talang ai kong i mongi ke me vole le ma ke lo kai me fa long ko el poco Patrick Pio pa o vole foi le mau de fa me ya e kau ya marki an polo i kai uma me ke lo kai me lo lang ko in so ki apolo kong lo poco
Pao pi se me fe wa i solo. Pa o. Ia o le si mea ko inga le mea le o le pai location e fa mai en fainga o nga va ia i ngofuanga se fia at a time fa mai ke mi la mai kanga kanga va ia pat pio o le lai ko ngona po tengo vai a pat pio ko mo se po ala ko mo po mai me va pe na va le fa mai o kasinga mem ka kia ke ko ma stigmata desi va nga ka uanga stigmata to ina mangu o Yesu ma pe foringa mai manga ia foi le so fu o ngai foi ia ngai to ina ia ako ngem ka kia foi ia le fifiria le ku le lufia fo tangata ia ka ko malo lo lima su ka sanga o i mo fona le ti o anga na maliu ia anga o pelo ngale nga mako mo ia Ele ko ia tangata wala lo fifo ia mo to tuli matalo le Eucaristia man no fonga se poku sai pa telepio no sa lo fio ona e mal ole tauta o talanga o pa telepio ona ole la titi tele o lonso e fua matana fa le tu mo fifili le tu le o fa pa ina pe o me funga lenga stigmata o fai longo fo io o lo tato ri ona ole na ye di mo o fai fea wa atono le tauta o fo le na ona ole ko mafo fa wa ya mario la to la or fenga nga fifili es mama ta silon finga lo le sia sala pe le kio fo ya pui le tone ona tangata e mama ta sia ya le vo da pe e mafo fo nga kupunga me au sto ino patel pio no le o fa pa ye ina male o lo fai taulanga luna o la kinganga wa kulo fa fa misa tem tono na consecration le fa pe e ali fa tino ale le tafe mai o palpala i mo ko ngenga linga fusi a hosila taulanga o tanga to pai o le manga ia nga fa ngolongo pe aso o e pe si kala po le fa o sofie lo ko ma vo fa wile tu pe a fa matala mai nei la fa ya o nga ia nta pule sto ino patel pi le manga ia pa ko kala ngo ia pa ke pioli e le kai mi le nga ave mai e kala fa mai o lai o ke ia le tino ia o fai fea au mali ia mali intact o minga la ato le le ako le alo tino la o mo fa ia lo ia le e solo ko ia tan ka fo ia la kalo ia stella rather they tono tunga mau ala ua i lunga le pusai ki o ko le lo wa o ko talo mai fo mo fai la ka wa le ka ko ngotanga pa yo le tu ala e mfainga su fa ia ku i yoka mana ongo va pe fa malo lo mo ika o wa wengu tu lo fa funga o le suka po le da was e esa la karinga la ve pa mo mo fo la fion pa tele va na sa lo wenga o ye la tu va malanga e fai fo se la tu talo o le ni te fa pe ai tanga ta fo i so i fo ngi fa pe empam le tino ai le o tangata pa ia ele o ai vai la e pa wale na o le singa fa mauninga o be tangata pa ia o le tu ia lan fa si donga ile o ka o le na ia wa ka ko tiro ia ile lima ka usanga nei e o mo kwa a maka nga ia ile langona nga o fa pa ile tu o filfilia ma o skan ko o le se me ko singa ile ma ko fa ya ka ko ronge me ko makin ko plan kala ho na ke me ke le me ar ia fa ko singa ia an ngai ele si ka fu fele tu ele si sanga tangata pa ia le kalesia le ka ko ke fifia yo little sisters sisters of the flower for le telisia tamia le sfulu dua su toto sanga o fie le fai ngor smari se le aka fie le ya Yesu e pesfuli mo fo tau sanga u fale le tuanga monike ya na madiwele a to se futa ia sinata mai tai to tele o no son siblings ai pe una ia tu SMA la to ainga le o fa pa ia na pe fo sa mo patele il titi su to su fa su li me u fale le tuanga monike io
fili le tu ne tanga te fa o mai lon fili ngal mai fo lan fe au mo fili mo male man mi la ale le lali wa fi ba ke ni o nga me ai ai ko ko mo ia nga ko o va ai o fa o mori maungi au filosofia ko maka kasi o ke popole malanga ke ranga mota to ni e se ta o faso mo o te lo le van ye ba la o le tu le stomach moila e le o pi fa le hango le e fa le manga ye ke le ya a se na lu nga le ma ya la una pa ke ki fa le sesa o le ka ko lo ma le ku ka ko lo ku spa ia le upo le tua aga ko mela fa le kai ave lo tanga te le tu ave tanga te le fa ko le mo ma tua o ka ma ku o ka ku o le mele ngi kai ma ave lo tama ti le ya la nga kongo ke lo ke le fu senga lo nga ma ku pa tu pio fa ya o le la ko foi ko kongo le la ko ai nga mo le o talo ma kongo ai nga kongo se lu ka foi nga o le la o la ifo ka makiki o la ifo ya pa tu pio ya va ai o se ai nga ko ri ko ke le ma kongo fa sofia i foi o ia ma e fa mo fa dipende dunga i kongo ti so manga e ola mai mo kongo ai ma o le po e filfilia o mai la ko ka ia tanga to filfilia le tu ia wala ese filfilia mai tanga te le ko finga mo dis ko finga ia ai o lo vinga la tala i kongo fo lo langa i fa la inga ia va fa ko tanga o te le fo aventa o me de o langa talo ma ke le sao na matua o te lole o le to anga na matua e talo le amar po e sasu fai fo se la to e se o la pa i o lo wa su fai la to ma momori ia le o lo so fuanga o pio ele i matu a kongo le singa fa aulo ia ma to anga o misa ma momori ai pe o le singa sao tele o matua e fana to anga ave le lotu fana ia mamo mori ai o mana onga fia fa pa ia ma fia ba ko o nga stofinga so se nga ben e wa fo ia o kofinga manga nga umai e a fu ma tono ai e o na se ai fia ia o se ai fo ia fa pe na le su manga lo lai fa pe a fo nga ko anga ma tu o le la ko nga le na o le ta fa sino to anga ya o alfa na wi awala uma tita wai molo la tu wa e fa moni ai la to ya to no na pes e tau so tai mar sa no nga parte mi ka le te le sa o ma tu o parte pio mo ila fai nga wenga ni nei tamai titi tu lo wa le i ma tu e fo ya to no o le influence na ma tu lo fafta ya fele si no fuangan fa awo yele Blansa. Le silango fanga le o santuario le o Micaele le Alcaniet. Faftai wo ye my namesake la Africa yo. Micaele wa ka fa ya Alcanielo ya. Ya ma e pek away ku ai but fast la wiva spulu. AD le kamine ya fika la irmu kwa mama ai ku. O la sa ur kala nga fa me o nga sa San Francisco mangkora San Francisco asia ai kama pa ia asia ai Thomas Aquinas I de mele au fika la ye lungo wingo e mama ai ku ka min fa de mi ka le sa quadio le fa se la wiva sfuru 80 ala va e fa mo ke lo kama pa ia o ke le o uri o Saint Francis na sa valia lungo le o le maunga fa o le ai le maunga 800 meter high sea level. Ake vai le maulunga lua fe mo se lau fuku le maulunga kamilo milo le alo kava. So ngai ka o santuario. E ko fai le mau ke le afo le va ma pa tu pio nga le area nga. Ya ai sa fa pe ka ke le se me mo fa fa pe ya avo a mo fa dia o le ango Micaele nga le mo fa nga. E fa pa ia ko ele nga
kanga kol ngai nga fai ku ia ma al ma ngai fo ia ile anga pera ile anga nga fai au se misa sama misa fo mangwele ngale ta ua yo ku mu fo ia ka ile menga ka 86 steps o mo fa we alu ala i lunga sa va de kan ho le lunga de pasifika nga ile anga ile ko le anga nga fa ia okay kala anganga o arkangelo o Mikai ni sa faali ni naitu ole le ku akonga foi mai nga ke le o ko le ino le nai ku akor fai ku nga le menga lo tanto ari si ku le mama patu pia ele ke foi tu o te lo pe foi karsanga si ni mende tu na vai tau yo so fa inga o mai fao ia no masusungu fale tu lo foi ma fa pontana okay lo foi pongi talonga mani kakalo ngisi nga mo nga lenga kalia foi ma winga mai le tu la ngelo pui nai tu le ngava ngo so le so nga mo la winga mai le ko la ngelo so pui a ko nga tu le o ke ni nga foi be kelo democracia ni ulo ku sanga ka al mema wa se au le mo le ele se me nga ngingo fo nga so fa be foi ma to we mo ke ku na ai ko le foi nga sa va le runga o le bole ka nga ai afu e lo sang no nga le mawa lunga a ko ke o pero mo pa fau le la wa pa ka milo le la wala ko kiro mai la lo mo lunga mo mesi le wa fi pate le wa le so fa ile ngol aka ngilo ba pe fio mai ma ma melang fa mo ngianga fa ko mo ele lo ke ma so na ma mai la ko mai fa ku sanga se ma ko foi mai ko le la pelu ya ma le pese fua o le ulo ngali ma fu o file mo male ma lo le tu ngala ku sala ngiro ko mai fa ku sanga so ma o se mai o le pelu le o le au penganga e o se fai long e di fa pe fa nga fu o le pelu yo ole ngaluenga na Mikaele le o tanga tamate moni matiapo le ile bingo le pelunga pe o talanga o kama lo Saint George ta sina sanga tuto pui la ke visian le fita ma ko foi mai le na ya ma ko mai lo la ile e fel mele ka o l'anciano le foi le sa le ma ko le fe au le ka le ka kongu le o singol misa ma le pareskia le na li wo le ali wele director na tafe mai ko nga liu flash mai instead of le watch for the host kikiro ko langa pu ka khala kikiro ko liwa wali liu wali chino tanga ta soifu ale ala fel missa le sango ngi patile kusele yor ke mi fo nga au ba nga le pe fa au sein peso la pas la kominga mongike wala mongike mo nga sedi an ku po mele ale ke minga o dinga la usain peso nga o fe au nga o social nga misai ma kanga ka ya ele ri mo fe au o kala fa per fe au fi de kari kongwe pe ala nga ma social ho ya le ko ai de kari kongwe ele tino ma to ku po le ba venga ya sa uma nga mo le kala nga sia ki mo me ko science ho de sai di ai ma fa ma ngia le wa mo ko le foi no ko so no ko fa ma ngia yo foi na le o ngi me e fa ka nga ka fa ka nga ya la o mo nga ko ngo we la le pise ka pe na ku lo le o manga nga e solo ko ala ka ku ya ka mai foi ko ngo fa sa ni pe ngo fa ngi sa ele pa ilonga muki o peleng fa e uloma ya sa fa la sto misai sa ele yo siela se ma ko misai na ta ma ko taro ma ko pe ngo fo nga muri nga ole mo nga ma ko lo i paserika pe ngo ko fa i o de i paserika i msaro paserika selpira wo que foi ka ko wa ya ko mo le e ingi so mako maenga le au matu ele mfa ngo ko ya ngo mako ngo sa o tu ma ka bilo
kongo le mawa e fo in mare au le leo kongo lea le fauingo lea fa lea fasilika kau le mfainga e savari kongo salo e ke salo kongo e re lolo al mo Kiri. oh mal mo kang oh so Ngaka ese e foi lai fongo ki o kunga mau o ngai lauri ne o pope a o na pope nganga o kuiainga o John T. Firth o John T. Firth yang e lufu koru Ma fo le Vaticano. mo wan Vaticano lua ia langala po Francis o lai o le o ko e Mary Major a Longa yanga fina ngalona o langa mabai. ma ba vai a o fai o le ngan ma ko malanga a Kiro. Ma wa e o le fa o longa ma. o kaso E se a me la langi e se le tua malanga ia fo foanga ma. I fa ta tonu i fo ta to i le soi foanga fa le nganga e ia le malo le tua e le malo le langi nei me o mai le ngi me fa pin kalo ta fa tu popongi fa kala fa no wa le koe we sa no parte le manga e ka koe fa mo ko lo ko fa ko wa si va ka bia lo va ka au un cavo ia vai fo ia koe fa malos e o le nganga ka po kala me fa solo ese tau ole fo ile le de lan sa no ia le fiona parte le amatanga o le fa pe ka ko ngi sa mo le na ka ngi a fa no mo ngi ile mo li ma le fiona parte o kaso o le sila membe e ta u lo Roma e o so ele mo o cattolico o le ale se so me foi le fiona parte le wa o ia Roma ma le Vaticano o le Vaticano a ia o le ecclesia alia si jango wala parte le wale fo ngi ali sa fio qui ia ke ko ngā ia o le Vaticano a ia o walo ia le lalangi a ko ama le o se afo se se fanga se kungu a ku ese al Vaticano ia o ngole o kulanga le kalesia ma ile kalesia wa ma le fio anga o le tomapa ia ma ia wai le fio nga pankele ia o ke ro o ia ka ro ia le muanga le kalesia ia o lo ia i foi o ile kilo ia ile ka ko ia le Bishop of Rome po le tomapa ia o le kalesia wa o ka mapo ia le wa ngare kilo ia ka po o ile authority le kalesia ma le magisterium o le kalesia le ka ko kilo ia ile se ngoro le kaso le kalesia wa le langi ato ile a fu mai le universal a fu mai le te mapo ia o lo kan kai loma ia ke lo a le o ka ko lo la wa kere kalfa so picto de kalesia ia malonga amaka mai le fusa ka ko foi ka inga le vangeria le ngo ma ku ngi ora ko le vangeria le nga le sa o le ia pete mantayo ia nga foi de ko fangu ko famna tu mai fo ia ka ko ia le feeling ore ai ka le kalesia ia le mai le ku sa ma le tu sa Porque se sabe a parte o lo mai o le o le Vaticano ma o le city e la o Vaticano ia pe o le kalesia ma kuai e tosu mo tu tau sanga o fongsa va ke kang po lo mai finga wa inga male atu no Italia le ku ko no fai ale finga wa inga le malo Italia male kamapa ia male kalesia nga longa lo mo ko ai la kofo inga i koe fafo i le Vaticano i le atu no Italia ai fina watu tamapa e male lana fongo le fai ako malo i e kua ere fo le lau mo le kalesia ma lau kerusia le ang fai ala i e malolo le o Italia ia fawelo le malo le Vaticano la le ka o le Vaticano i le ako se ko afi konga alo ka o le state e kusala o le kalesia o le state fo e mali o le Vaticano le na me foi nga fio mai ia suio tamapa ia po le nuncio
e ala la mafio e Wellington e ka la mo ngi sila nga fio le no se ba yo mo mai ngai tu o le basalolo malanga malangi o mai tau aula to tu sto finga ile au le malongi la ngo le stete fo le kalesia so le kalesia o tama pa ya o le malo fo i tu fo pe ya samo lan fainga malo la manga ye Deni sa ore nusu mga fia o ore. Ianga. Oi, Fa ye le pale mie asias o no le vau fero lo ai o le tai o le simalo ma le simalo sala o le nuncio o le ampasa Nampasa o le Vatican nuncio ko mapai ia pe o le menga manga ye ko anga fa pe la kala mai ko ka ngofi ia mo tato manga ye pe anga mo sa no tato o ye tato ko anga masui foi si sila ma fe foi mai o sui foi la ngona sui foi le sila ma fa tu ai pe o sila ma tanga mo ia ne bang pa ia sa no pa te le Komula nga sa mako le Sistine Chapel sa mako le Sistine Chapel le no man Vatican le si tama pa ia oi ko tu mo vola ia ko kongol manga ia mo fo te wa mo kiri o kiri kong pa nang makami mo le ko wa de fakangare o kiri au le mo fale ko la ia kongo au le lei ma esi me o ke mesi me o ke ma ai la kilo i ngo fo anga ngi o le mele o le art mo kusinga fo de lo ka wa mo nei kongo ai vola kongo Sistine Chapel e le lo se vali fo na o aka i o le langi mo angelu yo mo le o pekeru le ko kuli le u de ki guri ko kongo le nga o e kere va nga e kusa nga mo aka o fo i fa de pasedika ma e ke vai le wall a ko e mo aka uma me ko fuale va nga ia malongo winga e ko mai po le apostolo po le apostolo a fam kala mali so ko le singa me ma e lo ki kiro le art kusi yaka le waka uma yo kala anga o tangata o le kale se le pa ia e tusi uma i lunga yo fo ia Michelangelo le ngol tangata na feo manga te lo tu singa o St. Peter's o ma kongola Sistine Chapel sa no pa te le pa ia la kusi uma kale mawa e o na fa le pe fia se fu ia tau sanga o faunga maru ia ole o kalongo fo le Sistine Chapel le fo no e katina le fa feeling a molta mapai e wal poku nga ma kwa isolita e tiri mwhinga lu masa telefoni po se laptop fasa uma ia me o io devices uma i le mwhinga e mo tonu mwhinga feeling pa mo de nga pai ya ma yo lo wafi o patele ma kwa ia le vio patele ole bishop la e la se bishop i Roma porque ma pa ia le fai ma bishop kongo ya ho como o bishop nga ia le bishop nga o sana Roma bishop nga o ko ba pa ia sa ma wa e ku se ma wa ke le ale le kalango le kale se ma tulanga o tama pa ia mai o ngai il mele o le fo ile ka uma le universal church i unity o le kale se le longa kasi o le kale Cattolico apostolico kasi ya o le aka kala ngo lo kulanga nga me nga le se ai me nga ile de ka mo mele aka kala ngo fo ile SSPX ma me kupu mangi Tempest the tent ma ya ke mo madin lufa fo ko ile nga ke nga langa o se mare kale se nga fa nga uma mai mga avocado ko ya ai kikiro la ia mawa o kulanga o le kare sia o for the audience po fe fo ia fio tama pa ia ai o audience mo merkas ia la ka o lo me fio tama pa ia de fa kusa ingi de skenge manisia ile mo lunga ma le fa va io fa lo lungi ole fio tama pa ia fa ko milion tangata e o muli e ma o fo lo fifo kai ngala fa pela e fio ma tama pa e pe o mile sai talo ni sa fio o le si tu no Afrika Morocco ola fe ka milion mo ka fio como pe o leva ele lilo kule
Afa pela fio ku tono truminga. Ya, penga se lusela wa fia tangat. Ele fatu salia va tulo fo ya to ino tono to para o fatu stu fo le ia I tanga tole tua mana na ia fo malan sailinga ma mo tatou le lona maru. Ese ai le larulangi ese fo ia le lang. I de whakakianga o whina le tua malala fua wa. Soifu ai tatou o lo whapaina ma tō fia ia I tatou ai tofu ai tatou malea. Pe fo la skoingo pe ke lule sa mo patele fatau vai o la wenga fa fiki pe ke lu ma ke le nga ye vai nga ma se sem fa le to nga fil lia le nga ko inga era fa inga fa ya o la nga ke ngo fie ka dia lo ke mga o la fe au ke alo fa sa la ma kai ia ka ko ai ya anga ku mai la ya tatou so fo nga ni lo lange fa mai le la nga ling fa lo ele ia lo se ka piki ia o menga ka ko kiki e se si fanga le ngalo le o nga o le tua ia fa sofia nga ma fa o nga I tatou e lo portu se fa nga me vai e tu lo fo ia le soifu au na ma pe o le matango fina le ka fa so mai la fionga patele le mawa e fo ma le mawa fo longa yesi sila ma kanga fo asia ku ba nga ma le au malanga sa fa ku pe ole ele mfa fa tala ina le mawa fo ma le o fo ngia o nga renga le tu e super natural super natural ile kelo maka anga mal ka ma ai no le kalesia ele kulanga le ka fa ku le ilong ka ma ai nga fo ile fa pe ale manta anga e whakupula ia ele whakokua e ka unga proud ai o e ia ka koriko I lau whatuatuanga ngai soifua mai ola mai e ia male kale sia o au lalangi atu ni elo pe ese mai ai ia a fuala ile taimi o le atua e pe lansa dola fianga patele ile kai me lo ko ile kai o le malo ma kai me fio ko ile piku po ile lo fio tangata ia o le me lenga ma ko yaskari se ke foi me au kile la kala kali po sa le le ma ko ma ko ko mu o le me fio mai ai an ka vale e o lunga va nga ma ko e fa ka wile va ala e fio mai ia luanga I ole va ma ko mo kwale la kala wale la kala e ba nga se longa ke ru wa so mo ke camp ma fon fa kali ele moment le ai ia ke campa fa pena fio mai ka mo le so bango se va di pa fio mai le la ke le ko nga le fa no e o ngofo fia so ngofo fa kali o ngol fa kali e sa ole ele le yala ngofo pa lang de yala ngame ai ia fa ko fo ia wa ele fe ngofie fo le ele fe ngofie kulo fo era ngana ma ia wa ngofo fa pe lua so ngofo fa pe fia so la tupu mena I nei le ola ia e fa fo la nga o tau ma fa ka nga fa mai alu mai le ka ma fa ke ka ma fa mai tau sa me o lo walu fa le ta o me pula fa penga o mo mianga e ale ke sa fa ia fa talile ia only misira vangoa misira vangoa au ko misira vangoa this is the only moment le sa fa talinga pelor kala kuspo le fa kalia ka le longa le po a fe fio mai ko sa ko nga me nga lo ke lo ata fu fa to ni kama pa yeso e finkan mo o mai o sa le lia e o ala le taimi e fio mai I le o nga ele a fio ko ela ngonga o mai kangaka le mamal ma le alo ia o le fio mai ka mapa ia so le ka ki loa yaka maka ku ia e fe ia pensa me fia le va ia ku a fio mai o foi ni ngalo ka ko le en kwa malu pui o security e mapa ia sa lo ko si la ko ki lo ko e televise mai podcast mai fa fo me fio I fita me o ai kongo falsan malu le fai misa sen pides ko ma kongo ma me fa fio ai
e mua kwa posesio leo le kilia e kilia le ia kilo ele kilo luma la wala a kilo solo i tangata fo ele security ya o leo nga mo le pui ngar sanga le mo tamapa ia o ngai o le tulanga le na e mo lunga kelele le tulanga pe a fio marka mapa ia i lunga ia kofinga o lo no ia o le tuale nanga ke fa maluinga fa ia ina le tangata fa o ngai le tua mo o lana nga manga ia ke o se tanto o tulu e ka ke fi we fa makala ko io a le meka o le o ia wai va ai lo ia ia ka ko mu lo le ile mele ka fa ia ese le ta u o fa so o le mori mau ia la fu fa ko a fa ia le mai mo mai se ele yo o ia o le sivanga tau wa ku le futalenga la be o pa ke lo le ka sia ia alwa ia le lo po afi o mai lava ta uma tau lo tupu nei o la wele pa ia lo fonu pa i le ba isala e lu mai paliskinga ma lampi ma ngatu ala e fe wa ia tanga tau e malanga saina au le sina ba nga ma nei te le ai anga ia i malanga sai ta tupu le anga mo ta tu tanga te foi e ho ia sia i mo ba di ma si le sa o ki le sa o me sa so i fo Yesu ai tonu yai o le me sa tu ia o Yesu e fio le lang o le koluse le bia te rosa o le alo koluse e ma lunga i kolokota o vanga umana se puka tunga mau Yesu to ko manga ia pe afanya ia mo sa pa noe si malanga sa ka ku sa o lo fanu pa ia wai mo ia sa o i le mele o tangata pa i o le kalesia mauna tupulanga i fasolonga mai fatu ia le ia e Europa ma pe o ngalenga mafuli mateling na ave elinga luenga tala le leina o mai te mo Yesu ia foto ino pau pe o nga eleni fasolo ko nga e wai loma e mo pete ai pe o nga luenga o le fatu na to i la wele le malo fanu pa in soi fo ile li fa ola ya pe manga ya la pe a ye se ke mi fo de wo ye ni so tato pulanga ma sa fo fe lo tato yo ye ai manga ya fo ko fa wo pe si malang sa mo tu pulanga fa mai de tulo ye o ye ma ka ri kongu ma ai tino ye fa tu tuanga il mesa soi fo ile tu la ka ko fi wa kilo le tu ai fa me ya vai fo lingo le si o le tu le na ai ma ya ka ko mesa fana wa Yesu ma fio yo lo fonu pai winga le tau lo fe pa tele ya tunu yo temi renga roel ma ko malanga o lai ma fanga lai ma yo ka o karia ma le ya tau o fo ya ku ya ma ko Fatima ma lo e mo nga ma ya ma lu vo de le vela ke a me la fema ke manga ya fa ni ma ya ke ni ni malanga di vela ke fo o le ke mi ka ma fanga ke mi to ma fanga wa ke mi le sa wa ke mi o ka vela mar ta ma fanga i lunga le pito i lunga le ke lupe le winta i ta to la ya e me sa o pa te le wa ke mi kunga le fa te le manga ya le ka wa i me o e heat wave o le ya le wa se atunu e o lopo e langi le ia kai mi le manga ia le kaule fa solongo le sa fa sofia wa singa me po le manga yo le o fe malanga i male o si a you met fo le bebelo we uncomfortable vo ya e wa le la va le se fa so ble hito lo ka kingo male manga o miere vai kai mi umai ya o fa ngata ulanga mana mo fa nga malangsa so va nga yo ka ko wa fa tu me yo malanga sa pe ka me ya ai un ngole ulanga fo ile ka ngo fiel me ya e finka fo i a se ma ngai pe o mo ye ya kan ku kan ka ka un fin malanga ya pe ulanga ngai o ke lo ai se me ka ngo ele ko ngo fie tanta o ke lo aka o fi mo fa la bela ka ko e fi ya ka sa le na mai uma tu pe fa la bela ka ke o se recupere a lui no i lo fa la bela no ngal pe la pa do ya do ya mo ko fo ya le
ole ufasa mo fo le lo ta ta mo fasing mo ku panga le nga ole kofia sa mo foi fala vela ole nga no tu mo le nga fango ole u nga ka ko yo fa vela ia ole si ai fa ka yo nga esa le le so fua I fala vela o tau la tal tai mel tatu por kan ole le tau o lo fio ole tau ya oe ole o sta langa le tau o mo lo ai mo lang matanga wenga o lo au ai malanga sa afkai level city ya se de ya kia uia pa ke le ale ama ya kia uia I le kulanga pe no foi at ka wole se malanga manga ia fa pe mong ia wa fai fui ngai kau sanga ka lunga o skaulanga ia li mo sa fa no fa pe ne ama salo ke le aku iska ngata au lo ku o mo fuanga ia fa kai o mo la no foi le ka ke kilo ya ka te le o amal kama ingore kanisia mai se ole afo o nga mata anga ta ua ia I soifua ma le olo au sangato ma le sangata au maritile ele ngata I leo le kanisia wa ia le langa to I loka I lo fa afika wa vea o so skaulanga ole avea ma se kasio o skaulanga le kanisia ia fifiria I fo nga lue ma fai alo na fina ngalo ia foi kei me vai ai fa ko ai au ngame fa pene ia be malanga sa fa pene la ku foi mo ko maki ai mo ko o ai le malosi engalue malosi lo ai mo ko querer ngalo ngami le kali sia ngalo ele ngata foi leo o ka kutangata sama tu malanga e wala nga fa ku ya o ngola information for la ko ri loku ya ale la tu kala nga ile o le kale sia ma una ore kale sia ro ya ko kia ya le sime ya ka wole ala fo sa kala meto de palestia mo le o so singo ka ulang po yo misa le fo sa ma tu no ma ko so ma fo ya e ka ole o anga le fai o sina misa so maso pe ole si vai nga ta uanga ole foi ka lape ai ma ko nga ruanga iska ia o nga fa winga ma ko nga taulang pa ia misa ya pe ia mo e fa kara sua iska ia mo e sa e kai me e fa kamala fo ma to ia ma ko balawina nga la tangata ma le kaunanga pa ia o le mena nga fa oi mo fo nga nga fa o sta ba nga o ko finga le ke pe fora ko nga mera le ar fo malanga ka wa nga isi se kai malanga so ska ulanga po ko mga viro so misam sa malo ko to o pe le si va nga ta wa nga ya ke wa ia fa marusia fo lo ko finga ia ma ko nga I dum lo pati lo ke pa si fe lo fionga sanga luei Jamaica Jamaica e fio mai e to e fio foi la e nga luei puleanga Los Angeles I America e koi foi mai foi le ngei le nga luei tatonga luei nei le fo e fio ia tunu I meolo ele la mo le kalesia ma ko e pole asa un si voi tanga tau na tunu sa e mala sa e nga luei puleanga na male malkeming ko malanga mtatu tangata inali la se nga masala ngona fo fa tu ya okay malanga Jamaica fa ko lima o kausanga ka mo pake ko fo nga rile ba fo nga archbishop tatu tama ke pipo alapati wa lua fe mare lua ko na le sa nga fa o na ia kama mo le announcement fo le ya la ki santa wor ke minga waram kanga mo buanga o santa o fai o santa ya va la ulo piko polo el to inga va la ulo ke al Jamaica le mo lo Jamaica ke alu na ya mo ko foi ke minga la foi o la ka la fo mo si fo la fo ko fi ke le fiat o ka sao wa ka fo mo Jamaica fa sio kama
Ke le whawhitau. Ke le whawhikau. O kalalanga ho hi se kanka mo whamkalanga ma. O sorry. Ia o kaloko kere la. O ngai ingai ka kanga mua aku pe insa vai ngai o mai ko enterman ma la kurupu. Ia mga kapo sa ia Paula ma se me le vai ngai ma o ma liu. Ia ma kurupu nga le sa o mua aku le o kanga loa o. Le si le la vai ngai sa mo vela ka muri aku la ma o ma ka sa fatu. Ma sa fatu ia ma ki a kongo le kuale ma sai ma falangi ma singa. Ela ma ko vai nga ka mo esa group ya ke ola kaloko kele ai vole le ka kele o ko kas. Lai ka kala ku. Ela ma ke o. Me ai era ma tanga ka ia foi ku nga nga pela le uska ia le ko vole ba pela le uska e ko finga ala foi mes ko inga pa ke pe fo ninga le uska ia. Eso le pia. Ya ala ka nga ka wala yo ka yo le sko inga mo. Sala yo mo ta sanga le sa ia inga. Foi mai rola ia lua festival lua. E mo ko ia lule i wen kong e ko filma un pante ina lio. Kai mila le ri akola se ma ka usanga nga ko kuri mai ma o le pipong a wen kong. Tau fonga fa vitau li le ma liska mo pa kel pengese. Ya e fa fika ori fo de vao. Tanto. O ka ko ka ka wen kong ia sa ka fa ia fo ia. Ya ke mina nga sa ye foi na mai la dia ma ko foi ma ko ya pa ko foi mai o ru ka ri la ko ma sa la fa fikau ka ki era archbishop o ren ko ni ma ka na sa la ko foi mai o ru sa ngal fa de singa ki ri no me ki lo pe Que no so so ni menga. Ala ka ma ko ka ila ri o ru ri ko ai ko fo ka la ka ri o fun kan na foi no ya o vesie ya que sabe que nosso sonho é ir qualquer essa aí eu fui ver fomo vesie aí cu eu ir ali lá confiro ir ali que vai ela usamos aí era como por era fomo na por ele vai para ter o cu para ter um fora a direção mas lá maroca ali porque as pessoas mais ideia só por lá fomo pegaram mesmo coisa se ela pero vinha lá uma coisa foi ele a coisa que usamos Nanga rua inga ia lang ko fia ko i Amerika. Ia ka wa ia me ia ko ke o i fero. I Amerika mo ia a ko mo ka o mission ia o ko mo ko mo Facebook country a. I manga ia ka mo hui nga i ta mai ka Afrika. Taule. Ai. Ana ko foi mai foi na foi nga rua inga ia. Kai le malo se ora foi malo se pati noira o nanga. O yes fa mo mo le fiong pa tele pa ta sala to fia malanga ia tu lui. Ia. Pa wan me o ki fia malanga o ia i sa mo me o lo ia ile. Le au lo. Fia o nga luai. Le sa le sa. Que vai o ma voi ro kai ni fa fosidor o mo faro kai fai mo ngi o ke menga nga luai. Oi. Que ro foi ka ku leva ngo mo ngai ka ko sa fa au tal vo le o ku lai mai a ko fo se foi mo na ko ia Mo. au le wo manga sa mai foi ma ko ia le a ko mo ke ni fore nga ru lo ngai a wa e le film lo le tu Kai ya le ngai la ko. Ai ka fia mafuka e ko fara be ele na ele. o ko era ko se bon ma ko vai se Sorry. Ko ya ko no ko le. Ya. Ye te tonunga wa. Mai a fol tatu taimi fa tu la ina. Le so ya mai ta au fifo ya ole tatu por kalame na mo le so mal ni va ya so ai le mai al tatu por kalame. Ya et sa no la ufiong pa tele e fa taile fiong pa tele pe Tango pela. ya ya e le titi le ngang fa taile ufiong pa tele fa tele lo tali va la au ya ai ma se foi ole taimi mo fa ava no te le tāua, te le lo sao i nisi fo i o anganga o le tātou pule anga. Ia whaftektele lava mo le whasoa mātango fie,
mai se fo ua matala ia senga lo finanga i le tele o mea ele io ia isi ele fa alongo ia ele i vai ia a ua e moli mau ma e fa so ia ua tele se fa o loanga mo la to ia fa pe fo ia te nei ua mo ia le fiong ua pa tele pa ta sala o ia nisi no foanga ia ai mo ma to fo i le TV la to ia te le ale sa o lo fionga te le fo se fa o loanga mo ma to ia e mo le toi le fa te tele lo fio mai ia o le ma to talo ia nga le le tua ia fa fu lo le tua lo so fu fo a i lo malosi ia le ngata le tino ai sili le nganga o le va ale ma le portala le mo so fi ngalo ia tele ni nganga mo le tua ma lo fi ngalo ia a e ia i le tala inga o lana fe au ma lana tala le ia mato nofo fo nei ma le fionga patel paltasala ia anga le tua patele Kaila. ma o pelo malos ma o so fi ngalo e fa sanga ia i pe ma le fili aso uma ia ole tulanga fo ngadwenga ia mo se malos le fo ngadwenga a le nganga na lo fionga patele mo le 25 tele tatu to fe lo el vai as fo ia e o fo vai as fo ia o exista to malo e ese me le fionga parte tu fa fonga fo ile ia i sala to mo li mau masala tu fa so ai mo le so ia man we tele to e no le dia so fo Oh,